siang murina, mati sinina, bahkan letu belina. Jadi narik kumilu imanata nama jiruhi na penuh cobaan, penuh ujian di dalam nakatutungan tayi. Nasabakong Allah subhanahu wa ta'ala napaturut kirelebu na yanino di matu napasakiri talay ujian. Luan rupa tu Bapak Ibu sekalian talay ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Al-hadirun wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya mulai, jangan lupa kami takdim beberapa tamu undangan, termasuk kepada yang terhormat dan sempat hadir pada malam hari ini, anggota DPRD Kabupaten Pindrang yang kami muliakan dan yang kami taksimi, Alena Burutta selaku Ketua Basnas Kabupaten Pindrang, begitu pula Forkopimda Kecamatan Paleteang, begitu pula Alena Nurmalovipi Bapak Ketua dan Takmir Masjid Muhajirin Jalan Abu Dhabi, dan tak lupa yang kami hormati dan kami muliakan Menteri Perhubungan Alena Haja Rusli Kadir, ya, Alena Menteri Perhubungan. Ini sebab Alena mungkin kalau acara di kampus jadi Menteri Perhubungan yang dia wajib. Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah serta tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, umara, para tamu undangan, tokoh-tokoh agama yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu pada malam hari ini yang sempat membersamai kita. Beloni Mei, ya lasih di Tantra syukur kemarajatar sisi rajanya Allah Subhanahu wa taala. Pada kata ringan-ringan akak na ajetan mewai cap biru nama tatang degales sangadin na pakanas say atangatang lauri puatang yan na itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini syukur Pimaraja pada kaki mata kedatangan biasa ini tapir bulawangi dekales sangadina mamina sa sistem paitar mati memuarigi napakabulu-bulu iku Allah Subhanahu wa ta'ala barakat tepat tunan niat tepaja. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk kepada tema yang diberikan oleh panitia, meneladani akhlak serta
meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Melo kajolo makutan, makumoga ikan na tau narik ko masampayaloro itaw efe masigi. Iye, ye, di. Makumoga ikan na tau narik ko masampayaloro jumay efe masigi. Ye, makuan. Jawab yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurasa dia nak ikan atau masam pajang mangaribi ona. Hadirin sidang yang berbahagia, maka dari itu puni malas saya kelebarakan nih. Kira-kira narik ipa santri ilau di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kasih dia agak majapu magasingi kue topa maike na loro ka baraka magkutana sa kapenon magi balik na megahat na tau hadir iwan ni nasaba sok narikosok ko yung Bapak Ibu sekalian, yun magampang menemui gue sang suku. Tetapi kita hadir pada malam hari ini yang kekiman ketudak-tudak iwan niri kala sagadina lalu nibarakana kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang jamaah yang sangat berahmat ya. Dari mata narong paralu irisan bisesena katutungan tayo Bapak Ibu sekalian mancaji itu pacoba mancaji itu ujian ibu-ibu angka ujianan bapak-bapak angka ujian anak-anak angka ujian sininna tawe yang kiri lebo na ilinoy majab kumanca jimana itu ujian katutungan ada ujian na ibu-ibu upita kisi di contohna matangan ni makatok-katok kurirne caputo ni gasing meloto ni capo badai ang gato ni pasinga na lampu na di pa na cair sertifikasi di pa na cair gaji di pa na cair tunjangan ujian na ibu-ibu betul apa tidak ibu? Betul. Agak tuh sih boleh ujian nama apa? Gini kilongon ripa. Kita itu ujiatan. Kawanan ni rumillah. Ang kawanan ni liwat sayana. Padahal dia nisanya malah sauri bapak yang tahu. Hidup ini tidak lepas dari ujian Bapak Ibu sekalian. Jangankan kita manusia biasa ini. Aja na ini nabita lagi penuh pacoba di sisi na katutungan inapay nilalat kampukna amakna nilamangati kasi ambukna di nabita na mati si Indona mati si Amurina mati si Ninina bahkan letu Benina. Jadi narik pemilu di makatan lagi jero ini na penuh cobaan na penuh ujian di dalam na katutungan tayo nasabak po Allah Subhanahu wa ta'ala na paturut kirelebu na yanino di lemat po na pasakiri talah ujian
Tuan rupa tu Bapak Ibu sekalian ada lain ujian. Engka masusah, engka tu angka nyaman. Kira-kira mawatang yola. Bapak, Pak, oh iya, matiin dulu Bapak kapan? Beto Pak, Bapak, kira ujian paling mawatang yola. Iya garo narik foto masisa, ya rida narik foto manyaman. Nah, oh ibu, kigai ropa minam mawatan. Ujian ini yola iya garo ujian ini pacupai narik foto masisa, ya rida foto manyaman. Nasabah nafasa kipang Allah subhanahu wa ta'ala magkadana ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna majapung iya ro ini rupa tau etasan niga alita sukuna rinko angka iro boleh riasan itapalo rifang Allah subhanahu wa ta'ala manicin niga jiro akatutunatan narikuan kaki boleh ya sangi tapalo rifang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sambung ya dan rifang Allah subhanahu wa ta'ala makadana wa hum la yuftanun himajabu puang Allah subhanahu wa ta'ala di sisa nasi tubuh inarek kudi na yuji ya sangi rupa ta'ala. Iyan na pujiya tarili ko na hilino. Hadirin, wareyaki contoh. Sahabat na nabita, angka sahabat na nabita riuji rifo Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nama aku pasikan lagi. Maka dekigaya lupa ini namanya ujian masuk saya, ya harga papinya mengi. Sidang jamaah murid yang sangat dirahmati Allah. Angka sahabat Nabi taritalai Sa'labah. Kaya yang Sa'labah. Ya ada Sa'labah pana dekuhi Sa'labah itu talai salib. Dito kaga salib ako eh. Dito kaga. Tiga roya sa saliba, nagkakaroon siya sa saliba. Saliba sahabat na nabita liwa kasi asina. Liwa perri na narik maperri ito ay maperri kasi anila. Ang kasiti kabiasaan na iya saliba ay narik kumandiri yama inabita si bawa alila di ng kanonro ilauduan. Yana pura mas sampanya tahu masuknya alina lari ni mati jamaah yang sama dirahmati Allah yang kena kawatku ya rona kita yuli sahabat nasalib yuli kepada kama kada salib wahai sahabat angkanya langsung di luar petangnya. Maka apa itu ya Rasul? Magi jelo nasang di nangka monro milno doa si bawa ini nari kupur ki masampanya. Mapi bali misalnya maka ya Rasulullah. Lipatku kasih ya Rasulullah lipatku. Lipaku kasih Rasulullah maka dari Nabi tamang memang ini lipaku lipaku kasih ya Rasulullah lipaku kasih ironasan lipai upaki mas sempajang ini luar biasa Bapak Ibu sekalian di tempat ini lipat na boleh sahabat Nabi taritalai salibay. Jadi narik kupure mas sampaya kupulanan ditawi mo nito masigigin ditawi monro
Milo doang, yare ga mitaugi macarita si bawa sabale nare matu wattu nadiga gana pagi belena mas sampanya kubulan. Untuk kasih asin lagi tahu ya sangat sani bapak ibu sekalian. Baik, magi belena sale ba? Dena sampanya nare kodena di sulakena nasaba. Aga na tajan? Ye? Lipat na. Tanya isa na. Lipat na ba? Sige tapos bawal lipat na. Jadi narin umuro imita kasi macarita din na sa nasapanya ganina. Aga na ribali nila kita makade sa haliba. Maya kubaja ko rin chawi na rin kufure masampanya loro tawi loko ngayon golay. Wala silang kaniro samle ba magatokato bayan na. Ya Rasulullah surun Allah Ta'ala surun Allah Ta'ala. Ang kalau Yesus nasa salibay. Yang kana surun Allah Ta'ala. Ang kanasange dua bembe siddi jantan siddi batina majam kumeno kanasa Maria ko jamaah yang sama dirahmati oleh Allah rindu pagapa yari yang misalnya bembe si pasang niga na toteya male nabita jima bireng iliwa barakana na rekopoli ko dinabita narinde tagar-garu ni bebe na sane bali sulaw ribuana. Walhasil lambat laun seiring bergantinya waktu. Masafa inabita. Maka de ang kaganasan nila isali ba? Ibu, ang gagamita isali ba? Kemana wahai salah bamanya dena kalau kita ke masjid ni. Kinroi nasallah. Makutana kita bapak ibu sekalian. Angka manasi di sahabat Nabi mana deh ya Rasulullah. Majaku angkai jinasan ku padangi ku darat kalau pangannya. Makam pibembe. Yaro na kita bapak ibu sekalian lawi cili loi kunjungnya sahib wanita ni siruntung ina kita maka sahib. Alhamdulillah. Madi izin donasang ni. Mai gani je bembe ko. Mati jataru ni je nas bembe ko. Luar biasa bapak ibu sekalian angka ni kapal 40 sigi bembe na sahib ko watui. Onro repat na mana ye bembe boleh ko ni abitai. Hari kong katau maripa mana bisa jadi jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majami nari wasus apa iya mapi je bembe na sama boy. Agana anak tanah na bitawa kede. Memang dicentukan nasan, memang di nasan, memang di nasan. Di mana nanti kita perlu masih yang berjama. Agar apa bagi nam sahabat Nabi Tayyib sahabat makri. Kita tunasa ya Rasul alhamdulillah barakatan. Mencini nasa magijalaga ni nasa bembe. Pitko ginasa nalo ko masige. Iya lagi na rekomendari bibidi pa yan nasa wadi boleh. Nataro ini ulo-ulo eh. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ina rekomend katau mangaribi ni ang kamu piupo ganun na padarana
Toko na yarin ko banu-banukan na, bisa jadi keturunan na salib. Makutan sinabi tamakadi. Tak lupa ko dito asal dari Allah Subhanahu wa taala na tao orang parang. Pinadapi ni nasa 40 jumlahnya 20 yan. Matu na rekuat karubay pasui nasa sidi matarubay macam ini nasa waktu karubay. Ya Rasulullah bapak-bapak sekalian akan nakuada. Nasa ya Rasulullah ya rumah nasa angka tauhid maliwisisi jadi kuras sih. Jadi di sini asal nawajikan ya karubah. Nauzubillah yang syari. Taliwali sale bapak-bapak sekalian. Nakalangin ni agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah baginda Rasul murka? Macai nabi ta. Dina ganna siyaso. Lodwar nabi ta makade sale batak lupa tongan nori Allah Subhanahu wa taala nasabari katutungan murilino. Nasabari warang paramu. Majapupong Allah Subhanahu wa taala din ang nasiso na pamatiman ang iyo ulo na salib bilik na salib capu na bapak ibu sekalian na pupong Allah Subhanahu wa taala na iyo. Makanya napasa pupong Allah Subhanahu wa taala makadana wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Iya narudinri pasanna ajamu na malak de puji warang paratan ajamu na malak de puji win agatutungan dari ibu alino ayo kanan kamati mancaji mi papinya bersisita takadu pati maka dapat coba itu warang parangi manyama mi sating nasabak mancaji mi pacoba bersisita maiga tahu bapak ibu sekalian ya kalibaratan narik ko nakan laki angin topan nakan laki putim baliung usut na angin ngelak dan na arangin nge matatan lima sekiri sisi na po ngayari kayu-kayunya matadai majapumad dikin apa salama ko Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makatan ni kiri sisi na anyam-anyamangannya digaga to salama pa na warno angin sapoy-sapoy. Wadi jadi mabaru-baru cedi ni arangin na mamatin rota takalu pati si masampanya Lord Allah Subhanahu wa taala. Wadi jadi warang para cedi na papiru po Allah Subhanahu wa taala risisita. Natutakalu kalau Allah Subhanahu wa taala warang parata pancani tu papejo berisisita supuru tani wat ditambai kueto paha ajak lalu kinang kadagang melo magkalani warang parang ito risisina agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mabiasa ipasang warang parak kami nang malebihin na papiruma pang Allah Subhanahu wa ta'ala nisisi na hindi kinasang niatan na di galay sa gadin na yaro wijat-wijat ta Bapak Ibu sekalian. Ibu warang parata kami nang malebih di sisi na napapiru mo pang Allah Subhanahu wa ta'ala di gagalay sa ngadin na wijat-wijata tapakan jagilalo jampan na niya Bapak Ibu sekalian tapakan singilalo itong na talalalo isara nasabang mapupi wijat-wijay mamakumagpumi na wadi maricing mamakumagpumi na wadi na makasulang. Nasabah maring perkembangan teknologi dan zaman. Hadirin jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi garis bawah itu warang parata kami nama lebih na pakai rumah Allah Subhanahu wa taala digalai sangat dinawi wijatan.
Tania itu perhiasan. Tania itu cita-cita mapamula ko na kalimata lato kwendo kalimata. Tania to itu kototan mapamula ko yawa lato sikutan. Degales sangajan na bicara Bapak Ibu. Perkembangan teknologi dah sama sekarang ini di mana itu Bapak Ibu sekalian lita anak-anak yang ada di ilawan yang irita. Perkembangan teknologi dah sama sekarang ini di mana itu Pak guru anak-anak ini biasa di penulis rapi maguru. Jadi perlu hati-hati makupi Bapak Ibu sekalian kalau lama salah jadi jatah. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada warik sini contohnya. Ya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Inulle malolo kay kita bayangkan ada sendiri kucing. Ya bene Bapak Ibu sekalian, to boleh formal. Den sangi maaf paugi. Angka ng kawan ko na palinarak ka, yompo-yompo nasa wala. Angka mo, bipata ko ba? Yompo-yompo nasa wala? Hoy, angka mo, bipata ko eh? Yompo-yompo nasa wala. Hoy, bo. Isa mo yasa yompo-yompo nasa wala. Di nasa aliyo eh. Yaro, waktu apa ibu sekalian, waktu tanah ini. Nasuruh-suruh nga malay mali na sangi pacuba-cuba na sa sipako. Pikir ko cara niya na natin. Tubuliwan din, tumalrang macam mabipaugi. Alhamdulillah ucoba yun jompo-jompo na sa walay wapay buskan yan. Yang kato malunha kato. Sitang kami rasana. Utanay Bapak Ibu sekalian masyarakat. Kinro ki maguru. Di mana ki belajar? Nasang ada namanya tutorial YouTube. Narekodi isang mak jompo-jompo yang niya masawalay ketik ni bang ke YouTube tuh. Makanya cara membuat jompo-jompo dan suwalla hasbu bistat. Mapamula pa ang malibahan na latto igonta latto jaji na palur ke begitu. Luar biasa perkembangan teknologi dan sama Bapak Ibu sekalian. Di mana dia guru ini? Magi na magalilir rasana iro sige nulle chapu ipotana na dati iro watu na nakuha sa wallahi. Aga napasa sinawita Bapak Ibu sekalian, man arada dunia wa alaihi bil ilm yamilu fi mali alat dirangnya ujiannya di sisi ini noy digaga na sangadina taulay na si baway lalapat di sengan agama na Allah Subhanahu wa taala. Melo ki malay alakbiran na lino digales sangadin na tole tabimbini na sibay pa di sangan agama na Allah Subhanahu wa taala. Nasambung yan na nalita wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilmi. Inarekomilo ko nasa malay alakbiran na surimondrin na Allah Subhanahu wa taala. Digales sangadin na tolay na si baway padisan agama na Allah Subhanahu wa taala. Wa man aradahuma yamilu kipale malay dua-duanya. Digales sangadinna tolay na si baway padisan agama na Allah Subhanahu wa taala. Alabiran na padisan ya Bapak Ibu sekalian. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyaruna bita Bapak Ibu sekalian, luar biasa perjuangannya. Jangankan di sisi na kuwi di kumana pula di sisi na keluarga na bita biwa kasih perina
liwa kasih perjuanganna untuk pamana ya sange agama sallanganna fa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya na jolo ritane idiye atanay yan orang jolo bawa kasih keluarga na nagita amure na nagita maiga din si susuki nagita ang kaya sa nabulaha ba ya bulaha ba bati na macare nagita liwa bati na manganui nagita pokok na desi saja nasi cucu kira kita narik kuyuli si narik ku milu si pakanjani patama sana desi nasi cucu bahkan nakalasia bahkan batina wadi jero najari nagita dalam satu riwayat angkanya pabula baila kalingan ni alokbo pokuyo no bolana napanoli nagita lo bolana maka di palatugan nga nasang pasatuwa ko Muhammad maka di angkaro nasang amuriw malasay loko nasang mitay Muhammad yaro nabitang rumalala na napujin na keluarga na bapak ibu sekalian loy kasih nabitang piri-piri ni nabi talari no mitay ni ro amurina bulaha ba magi na melo matangaluan melo ni latu nabitang angke malaikat Jibril podani makadai surona Allah ta'ala majapu iya tu abulaha ba nasa madisi-disimoy angkanya tu nasa ngalam pupura na kaliakoy melo ko nasuro tamo ko melo ko najari maja pulis ko surona ko Allah subhanahu wa ta'ala yero abulaha bapato kalasiye naitatayro na bitta gilil li supaya man nalalungi nalupayro alabungi purena kiyang walhasil alin at taho ko alabungi siyaga ni anak guru na siyaga ni jero sabah na bulaha ba melok pindre yalina bulaha denuli mindre puru ni tari gora nolli ni makade olira nga nasa Muhammad dega ka nasa wadi pasalama ka na reputan niya nasa Muhammad olira ka Muhammad yaro na binta bapak ibu sekalian alwani kasih makadehnya amure aga je nasa tapigaw ko tu makadeh Muhammad yang reku pindrik aja kasih nure digaga nasa tawa dituluk ka bamu jamaah yang sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaro Muhammad napasa ni makre melomogo je naso matapar ko Allah subhanahu wa ta'ala nareku pindrik ko yang mure melomogo je nasa jiro matapar ko Allah subhanahu wa ta'ala nareku way ko yang mure itu dia bulaha bapak luar biasa kalasin na nakada pindri na jolo na sanure pindri na jolo na mondri pesi sama bicara pindri na jolo pagasi tudak ko putiyase walhasil yaro nabi tapa dalam riwayat itu makada yaro tanai nonre makapeja bulaha lari mindri sehingga nadapi di mana nagita angkat riwayat makada di mana nagita tanpa kasat mata malam kay nagatangi alina amurina mula napasan ni alhamdulillah medyo nasa amuri asahanan amuri matapang na dari Allah subhanahu wa ta'ala nasa jolo nure puro mupa walasin sudah si makutan sana kita nasa sahada aja muri
Nasa julu je dinri pe je ubure madak kami madak kay bulah bapak di apoy gawi tawi macawi tas parang jolo ya bulah bagasi madak kay tar jolo minum bulah bapak. Alhamdulillah murah ini nggak apa tanpa satu kata pun langsung inajalur Nabi tamat kada ya Muhammad anta syahirun pasihir ikun asal Muhammad engkau dukun ya Muhammad. Luar biasa nih Pak bulah baik. Makutu perhiasan yang utama ipasahada lo di nabitang mati litilin nih Pak ipasahada penabita mati litilin Pak agan na itakbo di nabita pupong Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabtah Muhammad majapudeje na semulai kumariang hidayah tasdiru patau ye upuji namun asa keluargamu adamu nariko iku melo maring hidayah di nasa mulai jamaah yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sambung ada Allah subhanahu wa ta'ala makanya walakin nallaha yahdi man yasha. Majapupong Allah subhanahu wa ta'ala napueloi maring hidayah atau napueloi. Hadirin jamaah maulid yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu makukui Bapak Ibu sekalian syukurki maraja engkatamu mayiring hidayah oleh rifang Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurki maraja engkatamu mayiring candi-candingan hati oleh rifang Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurki maraja nasabari hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala pada engkati maka tudak-tudangan maka injak terdak itu pahamata terdak urta malam batata malam badauna memuari ibuana mau disisita buah-buahana ya sangi surga digales sangadina iman dan takwa kita si kanja-kanja na aga turi ipupu ipakanja ilawana ipakanja kita tanah na Derek kuaman ni je tinanolo isipa atak keburukan risisita nadina to takkadu palo ifang Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di keluarga kita angka binina Nabi Taritallai Khadijah luar biasa tuh pengorbanannya dukung itu paham irui agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian narik pemilu kimap kita ali tasukuru dari Allah subhanahu wa ta'ala pada angka itu pakan jaki syukurna papinya menginariki Allah subhanahu wa ta'ala. Makor batin hadiah Bapak Ibu sekalian nyero hadiah 2/3 resesi na tanapan kawarang parang namana ya saya hadiah napurangin nabi tama kade narik ko paral namuna sa nagaman kong Allah subhanahu wa ta'ala sibawa li malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapati mana dinasa warang parang wesulon kong Allah subhanahu wa ta'ala batina hadijah pak syukur glori from Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu syukur mo kirorori from Allah subhanahu wa ta'ala
Aga napasa kipong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in zakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur ki maraja lori pong Allah subhanahu wa ta'ala na sabar siagi ikan na papinyaman na reaki. Baja juta saragata nareyaki pong Allah subhanahu wa ta'ala ripake dipatuju ri agama pong Allah subhanahu wa ta'ala. Makoto paruaran paratang wareki sih dicontoh Bapak Ibu sekalian. Misalnya alina kasih iman nama sigita biolo di pada warang paranan biolo di pagagang kemangkai kasih contoh biolo di padang kagaga yang ini papinya dari Allah subhanahu wa ta'ala contoh subuh angkai ku masih geng ilorong kata ku masih geng astana angkai ku masih geng mangaribi angkai ku masih geng isang kape masih geng nasabako may masih geng mabalik. Narik punitay po ang Allah subhanahu wa ta'ala supurut pa Bapak Ibu sekalian maja po maparri ko rin at tambay niyo po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni kasih reso-reso na kadai malam ni kasih lo masih yoli ni malaikat Mikael lawa kami nasong ang kaya nasong iman na mas limuhadir ini malahala minasong lo masih aring ni papinyamang pakidaleki nasong motor akhirnya ipakidaleki motor Bapak Ibu sekalian ya sengitakan lupa majapun alam ini rajin lalu masih melo ni masam paya mangaribi tawe loro mobi jo kami manilo masih ya sengitakan lupa ribu Allah subhanahu wa ta'ala ternyata tatamba mi syukur na lori pang Allah subhanahu wa ta'ala yuli si Malikael maja po maci-maci sinasa motor na dito panalo na rekubusiwi ari ang inasa moto papinyama papidali uto yari asi uto patatamba si Regina nape sine meloi manilo asam pajak juma soal masam pajak juma atau itu sejumlah Onro Regina Bapak Ibu sekalian nasabana syukuru kita lena semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari kuang ka usahatan ditambah itu ribuan Allah subhanahu wa ta'ala pakan jadi toi usahata palawiri agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seti itu kota napakidaleki si Allah subhanahu wa ta'ala kena juga pakan jati dan tujun agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seti kyoto tanah tambah di Allah subhanahu wa ta'ala pakan jati dan tujun agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya nasi sangkakan jati na syukur dari Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Mamputupur Bapak Ibu sekalian batina pangulut Khadijah palawi warang paranna lori agama Allah subhanahu wa ta'ala dena kada siaga dena kada liga narek hukum agama Allah subhanahu wa ta'ala na palawman warang paranna bahkan pura na pasal di nabita
Maka na natin ko chapo ni nasa warang paraklo din nagada waldiyana. Ole nasa matematiko takiya nasa kiburuku. Talay ya rubuku-bukuku. Tapakan jaki susunna. Narik ko ang kanasang. Salo milo yang tekai. Tapaki hiro kesinatan na hiro rubuku majadku. Niway kiri agama na Allah subhanahu wa ta'ala. Batina Khadijah pa. O bang? O bang? Mga gabi nita pa. Pada-pada mo yung Khadijah. Kurasa di. Ang kaganang ka pa. Lambat ko ang motor sigal di kibinita na kada iya pa nasa sorong ide ini. Pura ka pa? Di. Ang kaganang ka lambat ko ang ibang motor nasa iya paggunci ibang na di. Pagkanjagi ni bawat tahan na dungkran. Di pa? Di. Nasa baripahan. Jago may mapala pa. Oy, Bo! Di Bo? Ayun, tinro ni Bo. Salah satu cara mencontoh kesuksesan Khadijah di jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, yaitu menyenangkan suami. Aja kasih sampai susailah kita. Aja kasih turino inupu lah kita. Liwa sesana kasih liwa pikiranna. Siruntu sakit tambah di pikiranna. Ibu, ibu, mabiasa mungkiro milo dampar ilakita. Mabiasa, narik pemagai. Narik ko campuy duwina. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makumiti yawi tamakundri Bapak Ibu sekalian. Masih yakili supuli kantoro curiga. Matang nakimah lisu na ciri. Narik kumatang nakilisu Bapak Ibu sekalian, anak to nasa kendra boleh. Maga na tapesikwan nas lisu. Tapi narik masih nakilisu. Nasang mana pan na masih nakilisu. Boleh mukti gaji pelik kantor. Amin asang itu hati belum meresah. Oh Ibu. Ibu. Aga ta pares na ko hati na nakita. Aga ta paresa? Aja na ta paresa ya ako pilakit na sebelum matang boleh peramanan na susui. Patarado ni Chao Bapak. Makukui bapak-bapak mega hobi nakembangkan di luar. Nasabak magi Mario masalasan na yatin na pisaliwa boleh. Artinya apa? Nulik apa masusnya na rekotami boleh. Yang kenayasan perkumpulan warung kopi. Ya nongkrong. Kato perkumpulan sepeda, kato perkumpulan rally, perkumpulan olahraga dan lain sebagainya. Bahagialah Bapak yang ada kumilo yukro. Ibu, upasa ibu aja lalu kepala laki tamanya mau warung kopi dibandingkan aku boleh. Malabiran itu lo beli kopi saliwa daripada yang warung kopi. Nasabah luar biasa pelayanan warung kopi Bapak Ibu sekalian. Bapak isilalo tama nasa mau pesan apa? Nasa bapak kopi pakai gula atau pakai susu.
nasa susu. Mau dicampurkan atau campur sendiri? Nasa campur sendiri. Melo si matung mandero ipaci si midan anak ada selesai, kena ada iya selesai maka ya ada di situ tempat cuci tangan, di sana parkiran, di situ dikasih bayar. Tetap matui makam aja. Oh lo ini naliang yerbat kamajan atau kesiruan di kopi. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja kena liwat tanrena saat datang dibandingkan saat nalak kita. Makanya jika si Paulun nalak kita nasabari, ya bapak-bapak kasih nawi tetap-tapan, tapa-tapa tertakaman. Jangankan ini Pak, iya lagi nggak tertekan. Nasabah magai, Deus sang ipakalu enora makon rayu, liwa susana. Makanya kunci kebahagiaan itu, sang istri memuliakan suami, suami memuliakan istrinya. Angkatosi wita istilah makupwe luar biasa. Ada yang rupa, nakada harta suami adalah harta yakin kibu mana madodol ada seding. Harta suami adalah harta salai nenak warung. Yang benar itu adalah di dalam harta suami ada hak istri. Narik ko angka hak na istri barat yang kato hak na lakai. Tetapi di dalam harta istri dengan aga hak na suami. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mencontoh kehidupan Rasulullah SAW dengan pengulut Khadijah luar biasa Bapak Ibu sekalian saya maafkan. Denre ipa guru ki mulai ujian ya katutu ngata dega lesa ngadin nabilu ki makacuri nadita nabita pak liwa susana mula ujian. Tabayangkan ni narin ko nasa leki ambo tari waturi tamputan. Kemudian masuk ke silo mesyareki buruk na ambo tayo mati si kasi indo ta. Ang kasi para kay ang murena mati siyang murena. Iparakay si panini na mati si ninin. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapakigune madicing hidayah yang pinareki ko Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus tepat dan niat tauta lori Allah Subhanahu wa taala. Tapaki gune madece hanya menyemalan nareki Allah Subhanahu wa taala. Nasabah mancaji mitu paco bereseseta. Papindra sekaligus papinya kami nama lebih naleki Allah Subhanahu wa taala. Narekuang ka aga ipindra ngakinaluru manyama misading. Narekuang kaga ipindra na kinaluru manyama misading malumulak na kitui di rupa tawe naluru ya sang isipat at kalupa. Makanya aja tapat turun nu aja kalupay si tinajay aso-aso kit kape sa ialeta aso-aso kit paganda kitang nana aleta aga meno iparewa na rekunilaw ni papindran sa kaligus papinyaman na po Allah Subhanahu wa ta'ala. Aga mana sila daki mempay sila daki pasipulong irilebo na yelino na di manahagaga dupay kiriasuri mondrin na po Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yaro sisesena akaturuangan ta hubungan ta menjalin hubungan dan kehidupan kita di dunia ini
pada angka itu si raga-raga sampai pemasin niya barakat na po Allah subhanahu wa ta'ala mamuari di umuruta nan niya usiata alina mati makuraga na suro ki malasi mutamari surga pemasin na po Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dari kuangka ada kuta salah tak dampoi kamaraja, tak dampoi kamaraja, tak dampoi kamaraja. Itu datangnya dari saya sebagai pribadi yang berbicara, kelak sebagai hamba dan manusia biasa. Dari kuangka 7 itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sila dan siapa panasa sepak patah tambah daraja di sisi arajan Allah Subhanahu Wa Taala. Riolo alat birat tak manang, riolo alat biran apa disengat tak manang, mapoto paro riolo barakatna as-sujadinganna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minallahi musta'an wa ridwan, billahi taufiqi wa hidayah wal irsyad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.